Danas nama je posebno zadovoljstvo pošto su nama došli u posjetu naši kolege, drugari u organizaciji naše čerinskog društva Tilija iz Slovenije, brokeri i zastupničke agencije. Njih danas imamo tu oko 30-ak i to su jedni od najboljih prodavaca u toj oblasti u Sloveniji. Njih 30-ak, samo da kažem, radi oko 50 miliona eura premije godišnje, što je stvarno sjajan rezultat. Tilija je, kao što sam rekla, naša ćerka iz grupacije. Sava osiguranje u Beogradu isto je, znači, društvo u toj grupaciji i, znači, mi vrlo željno gledamo i učimo od naših drugih kompanija u grupi i naša namjera je, znači, da uspostavimo toliko dobru saradnju sa tim agencijama kao što radi Tilija. Sava osiguranje je, kao što sam rekla, jedna od ćerki u Savi grupaciji. Mi nismo najveći, jer definitivno trudimo se da budemo vrlo dobri, odnosno najbolji u pružanju usluga našim klijentima. Tako da, znači, uvijek kada se rade ponude pokušavamo da budemo savjetniki našim klijentima, ne da se fokusiramo na golu prodaju, nego da stvarno, znači, klijentu ponudimo ono što mislimo da je za njegove potrebe i pokrivanje njegovih rizika najbolje. Što se šteta tiče i rješavanja šteta, ovdje nastojimo da budemo i proaktivni, tako da, znači, klijentu hoćemo da rešimo njegov problem što ranije, jer definitivno kada dođe do štete onda treba da ispoštujemo ono što smo obećali kad smo našu uslugu prodali. Drago nam je što smo danas u Beogradu. Mi smo predstavnici osiguravajućeg društva Zavaravnica Tilija, koje je jedno od 5-6 najvećih društava za osiguranje u Sloveniji. Inače smo dio grupacije Sava Re Group, koji će sad baš u tom mjesecu završiti sa nakupom Zavaravnice Maribor, koje je drugo najveće osiguranje u Sloveniji. Znači, cijelokupna grupacija imat će negdje oko pola milijarde eura premije. Mi smo danas tu došli sa jednom grupom najboljih agencija sa kojim surađujemo i oni nam, recimo, predstavljaju već sad najveći prodajni kanal. Sa njima imamo posebnu shemu, znači mi sa njima surađujemo i na način da imamo neke vrste profit sharinga, što znači da su to više vezani na dobar rezultat. Ne samo koliko sakupe premije, nego kakav je rezultat ispod crte na kraju. Drago nam je što smo tu na toj lijepoj terasi. Mi smo, kao što sam rekao, na nekakvoj stručnoj ekskurziji, da ljudi, da te naše agencije upoznaju, znači, šta znači grupacija Sava Re, da upoznaju naše ćerinske firme i da možda tu steknemo neka iskustva, neke nove stvari i tako dalje.